Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah abang kipole sareng beten kaula dalam siaran ngopeni sangkolan. Malar moga sataja pamirsa kakencer bersalamat cuma perpangkalian. Dalam siaran kesempatan kak dinto beten kaula badi ajar bagi bab okara kakanten. Okara kakanten kak dinto salah sitong macem ocak lalongit otabana besar rengken. Okara kakanten sekut gunaki nalekana ada dabun delem semo. Ocak kakanten asalipun dari ocak kante ateges kanca otaba gending. Ocak kante rangkep ade dadi kakante. Tor panotengian dadi kakantean. Pas erengkes dadi okara kakanten. Di kak dinto asala ocak kakanteng. Dining arteipun ocak kakanten enggi kak dinto okara secak ocakna patang kante amarga suarana aksarana otabo cak ocakna beda sesame. Arteipun abung sampung tor agendu guru suara, guru lagu, tor guru lumaksito. Dining macemipun okara kakanten enggi kak dinto beda telo macem. Sekaping situng enggi kak dinto kakanten guru suara, sekaping dua kakanten guru sastra, sekaping telo kakanten guru lumaksito. Sekaping situng kakanten guru suara enggi kak dinto dalam setong okara beda kecap otabo suku kata seagendu guru suara sami sareng suara kecap selain. Contoh bila dapat dek bagian napalang bareng seteguk bisa elang nyangka beda oreng sematora rasa cangkolang. Dadi ocak palang, ocak elang sareng ocak cangkolan kak dinto kecap sami. Kak dinto contoh saya kami hitung. Terus contoh saya kaping dua kak dinto juga biasa gunaki dalam dadabun SMO. Contoh katengal sadaja rabu ampon abris damar salera epon pada binar asareng caje are se ampon nyonar. Dadi ocak damar, ocak binar sareng ocak nyonar kak dinto kecap bingkingnya sami. Di contoh saya kaping dua. Terus macamipun okara kakanten sekaping dua enggi kak dinto kakanten seagendu guru sastra. Enggi kak dinto dalam setong okara beda kecap seagendu aksara sami sareng aksara kecap selain. Contoh ting abek lapar cek nyare nase yamper kotu nyare nase kadopor. Dadi kak dinto seakante ocak lapar amper sareng depor di par perpor. Terus contoh sekaping dua enggi kak dinto malar moga badana safat kanjeng Nabi dadi pantuman dek kajalan seleres tor jalan seloros. Dadi ocak leres sareng ocak loros kak dinto akan te. Kak dinto sekaping dua. Terus sekaping telo enggi kak dinto okara kakanten seagendu guru lumaksito. Arteipun dalam sitong okara beda cak ocak seiulang langkong dari sakalian. Contoh soto pada soto nyaman tak nyapok soto Madura. Dadi ocak soto kak dinto iulang telo kali. Terus contoh sekaping dua kak dinto juga dalam dadabun SMO. Dalam badana ijab sareng kobul ampon kalastarian kedun arte anak beten kaula ampon dadi orang manyetong. Manyetong dalam karep, manyetong dalam tujuan, manyetong dalam pangapura mongko Allah Maha Agung. Dadi ocak manyetong kak dinto iulang kantos pak kale. Di kak dinto jajar baan bab okara kakanten atas sataja tor ator seampon ke ator atas sataja kuli enang sekorang maseneng beten kaula nyon sapora se tada bete sepon. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.